I pozdrav svima, ja sam Serbian Tech Guy, evo nas u još jednoj novoj epizodi i danas ću vam pokazati kako da instalirate svoj operativni sistem Linux na vaš Raspberry Pi. Sve što vam treba za danas jeste SD kartica i vaš Raspberry Pi, tako da pratite me. Sve što trebate da uradite jeste dodate na Google, ukucate Raspberry Pi, uđete na njihov sajt raspberrypi.org i tu ćete da vidite, imate blog, imate downloads, community, help, forums, education. Znači na ovom sajtu bukvalno možete da nađete sve što vam treba za Raspberry Pi, od tutoriala, znači kako da radite sa njim, koje projekte možete napraviti, kako te projekte da napravite uopšte, sve možete da nađete tu, pa čak i community gdje možete da komunicirate sa ostalim korisnicima Raspberry Pi-a i da se tako konsultujete i informišete o mnogim drugim projektima. No, ovdje smo došli da bismo skinuli operativni sistem. Imamo ovaj Nubes i Raspbian. Znači, šta još možete da instalirate? Imate Ubuntu Mate, Snappy Ubuntu Core, Windows 10, OSMC, Open Source Media Center, Open Embedded Linux Entertainment Center, PyNet i a non-Linux distribution. Znači, danas ćemo skinuti Nobs. Znači, Nobs ćete skinuti kada kliknete ovdje. Sve što trebate da zaberete jeste ovaj Nobs Lite, ali ovaj offline and network install. Znači, i samo ćete kliknuti download zip. Ja neću kliknuti download zato što sam ga već skinuo. Ali sve što trebate da uradite jeste, znači sačekate da se skine, jer ovaj sam ISO je negdje oko 1 GB. Kada vam se to skine, otiđite u vaše downloadse, nađete, znači prvo neko sortira ovako i tražite zip file. Evo ga, Nobs. I znači kada otvorite Nobs, to ovako izgleda. Preporučujem vam da ovaj Nobs file otvarate putem 7-zipa. Znači zaberete sve fajlove i ekstraktujete na SD karticu. Znači samo kliknete ekstrakt i on će da vas pita gde, spustite, znači ovaj sidebar spustite skroz dole, nađete SD karticu, otvorite je i raspakujete. Obavezno SD kartica mora biti formatirana. Znači nijedan podatak na drugi file osim operativnog sistema, to jest bootloadera za ovaj sistem, tamo ne sme da se nađe. Zato što doći će do nekih drugih problema i ne vjerujem da bi dobro čitalo. Nego, to kada raspakujete, upacite SD karticu u Raspberry Pi, a ostatak ćete vidjeti u nastavku ovog klipa. I pozdrav svima, ja sam Serbian Tech Guy, evo nas u nastavku klipa instalacije Raspbian sistema na Raspberry Pi. Znači, sve što trebate sad da uradite jeste da ga okrenete na ovaj deo. Vidite ovaj deo gdje se nalazi SD kartica. Znači, evo ja ću svoju izvaditi da vam pokažem kako da je stavite. Znači, evo je SD kartica. I nju ubacite ovdje. Evo sad. Okrenuti ga. Stavite ga slobodno na sto ili ako imate Raspberry Pi case, to bi bilo još bolje. Znači HDMI. Sad nastavljamo povezivanje, normalno konektovanje svega potrebnog. Ja koristim micro USB napajanje. I sada sve što nam treba jeste, znači sada polako ide sve. Shift pritisnete, čekajte i sada znači
ovdje piše Raspbian recommended installed. Znači, morate čekirati ovo. Kliknete install. I sad, znači, yes. I sad čekate. Tu će da idu mnogi baneri. Dole, gdje vam piše ovo megabytes. Znači 0 megabajta od 3138 megabajta. I on vam piše brzinu pisanja tih megabajta po sekundi. Tako da jednostavno sačekajte da sve to prođe i to bi bilo to. I kada vam izbaci poruku OS installed successfully, samo kliknite OK i sačekajte. On će obavezno da obavi sistem reboot kako bi updateovao svaki podatak koji se nalazi, to je koji je instalirao, i da bi eventualno unmountovao. Tu malo sačekajte, malo čekanje. Da, zaboravio sam napomenuti da ne morate instalirati Noobs na Raspberry Pi, znači totalno je ostavljeno je vama na izbor šta ćete da instalirate, tako da nemojte da se obazirate dosta na to koji ćete sistem instalirati. Ako ste imali u planu da učite programiranje, mislim da je Raspbian prava stvar za vas, zato što ima veliki broj software programa koji vam mogu pomoći u razvijanju svojih programerskih veština. Pa da vidimo. Znači, sam meni je lepo dizajniran. Sam Raspbian kao sistem je tako dobro urađen da je to stvarno super. Kada uđete u meni, imate, znači, programming, imate Blue Java ID, znači Integrated Development Environment, mislim. Znači, i ovo služi za kodiranje u Javi. Greenfoot Java Integrated Development Environment. Također, znači, ova dva su najbolja ID za pravljanje Java programa, matematika, znači to je već malo kompleksniji program, i znači on vam omogućava kodiranje. Python 2 i 3, znači korisnici Pythona će znati o čemu se radi, ali za one koji ne znaju, Python znači također okruženje za programiranje u Pythonu koji se zasniva na command line programiranju. Scratch, ovo je veoma zanimljiv projekat, to jest program. U Scratchu možete bukvalno napraviti svoju igricu, a prilagođen je tako da se sve radi putem veći deo zaključujete putem pseudokoda. Znači, evo sad ću da ga pokrenem da vam pokažem kako izgleda. Znači, vidite, ovdje imate motion, imate looks, imate sound, imate pen, imate control, sensing, operators, variables. Znači, kada uđete u control, znači ovdje imate ovaj sprite koji možete pomjerati kako god želite. I sad, na primjer, when clicked, kada je kliknuto, na primjer, hajde da kažemo sensing, ask, pitaj. Samo, znači ovo možete renameovati, slobodno, ukucate kako se zoveš. Z-O-E-Š. Kliknite enter. I onda samo kažete, to jest odete ponovo na control, kažete wait, u stvari ne treba vam wait komanda, pošto on čeka na odgovor. I, na primjer, kako izgleda ovo. Ovdje imate crveno dugme, što znači stop skripte, a kada kliknete, znači when clicked, on pita kako se zoveš. Kada unesete ovdje, na primjer ja kažem ja sam vid, znači ovdje morate čekirati answer, znači to je ovaj deo gore i on označava odgovor koji će da bude unet. Znači when clicked, pita kako se zoveš, vid,
vidite, pošto answer, ovaj gore deo, je prazan i kada unesete svoj odgovor, on će da ga popuni. Tako da, snimit ću neke druge tutoriale, Scratchu, tako da to bi bilo to. Gore u uglu imate za povezivanje na mrežu, naravno moja mreža je Anonymous. Znači, možete izabrati bilo koju mrežu, potrebno je ukucati samo pre-shared key za povezivanje. Na internetu imate Close Mail, imate ovaj ePenny web browser i imate njihove resurse na koje pogotovo možete otići. U Office-u nalazimo se LibreOffice Base, Calc, Draw, Impress, Math i Writer. Znači ovo je bukvalno kao Microsoft Office, samo što je ovo LibreOffice napravljen i prilagođen za Linux. U Games imate Minecraft P i imate Python Games, znači igrice koje su pisane u prethodno pomenutom Pythonu. Ovdje imate X Archiver, znači slično s ovom zipu, kalkulator, file manager, image viewer, PDF, task manager, terminal i text editor. Zaboravio sam vam reći da ovdje imate znači postoje dva korisnika na Raspberry Pi. Tu je korisnik P i on je bukvalno administrator kompletnog sistema. Imate root. Dobro, root sad, ako ste imali prilike da se susretnete sa nekim drugim Linux operativnim sistemima, znate da je root znači koren administrator i da on vrši sve. Znači treba vam root lozinka i root username kako biste izvršili neke od komandi koje traže neke veće privilegije. Tako da, znači, da biste stavili, pošto ovdje je password root stavljen na default, znači kako je on hteo, sve što trebate da uradite jeste da kucate sudo passwd, znači sudo password, skraćenica, i on će reći enter new Unix password. Naravno ukucate ovo, ja sam sad pogrešno uneo. U redu. I on će vam tražiti da ponovo unesete password. I on kaže password updated successfully. To bi bilo to za današnji tutorial. Radili smo instalaciju Raspbian operativnog sistema. Lajkujte, pogotovo šerujte, subscribeujte i molim vas obavezno komentarišite. Ako imate neka pitanja što se tiče Raspberry Pi i operativnog sistema, kako sam ubagao, koji se na njemu instalira, obavezno napišite pitanje u komentare i recite šta bih sljedeće mogao da snimim. Hvala vam na gledanju i doviđenja.